Na rũrũ nĩ rũgono rũkũthuranĩirie nĩ Marion Karugi na Nicholas Chabarit ũrĩa nkugĩte hau kabere. Arĩmi nĩ borĩtwe gũtigĩra nĩ bakũthimirwa mũthetu jwa munda jwao kenda kũmenya nĩ mbio yongwa ya andwa ĩkarita maciara jamega kũringana na mũthemba jwa mũthetu jojo. Jaza nĩ mataro ja gĩkundi kĩmwe na rietwa Mwichweri Banana and Planters Group bagĩtarĩrĩria bobo bugatigĩra kuongera maketha na kinya gũtigĩra ntũ batigũkua nĩ mpara. Arĩmi baũrĩtwe kũmenyeria kũthimaga mũthetu ũrori mindani yao kenda kũmenya mborera bagekĩra kana bira bakaomba kwithirwa bakianda mindani enu kwarĩra minda mingi taomba kwithirwa ĩkĩrutanwa gintu baingi betu beciragia gwĩkĩra fertilizer nyingi nĩ kugũketha mũno no mbati kwĩna gũntũ kũmwe kũthiĩ ũkethĩra twathima mũthetu ũkethĩra mtu aratũmagĩra ona kilo 500 kana 200 cia fertilizer no mbati ukathi ukethirwa fertilizer iyo ngo no natũmagĩra kilo inyingi ogu werwo tikamitũmĩre kaĩrĩ na ĩtĩkwendeka mũgũndani jwaku macini ĩgakũrutĩra na ĩkwonie thumu ĩrĩa ũtĩkĩrĩte ya kwĩgana ĩgakwĩra kĩ thĩinĩ wa mũgũnda ũguo wandĩte marigũ maku rĩ ũrenda thumu ĩgana ya gwĩkĩra makonani mau maku igacoka ikwirethwo ni fertilizer iria ubati ni gwikira kuringana na gikundi kya Mwichweri kira kithimaga muthetu mbari chechogoria kiri ugothimi bo muthetu buri gitumi gwarira menda mingiri na mithetu iri na ururu mbari inu mbuge tukwambiria kuthimira mithetu kiri arimi baria tuthiite kiribo muno mithetu mingi ni ria kwithirwa ina acid gwiciria acid yu ni tontu aburia fertilizer iria tutumagira ni tontu tutiraga tukimenyaga kerwa ni bati gutumika migundani kana tibati gutumika riu migunda ira mingi sana ithagirwa ina acid ntwigwa sendeo umwe wa gikundi giki na murimi Njorua Weria na nkinya marigo ari ugothimi bobo ba muthetu ibu bombire kumutethia na kuma endeu ni bonete ugaruruku ni bonete faida nene kiri urimi wa marigo ni tontu marigo mako matagenyagia fiti igiri kuma tukuthoma kithomo kiu ningite na marigo ma ukinyona fiti 5 riu ugu ni kame mateme marari mateme January mari mateme December mari mateme November ni kwanania every month ni tukumba kwendia marigo na au mbele ya muthetu kuthondekwa kana mbele ya muthetu kuthimwa twendagia ita rimwe kimieri iri gikundi giki kiriuga gukurukira uthimi bwa muthetu maketha makethirwa makiongereka na yura kuthirathira ndenia nthiguru ya Kenya tuthimeni mithetu tutigeciria mithetu yetu ni miega ogu turimaga no tuthimira muthetu wari mokethira mugundu waku okuma majiaro mari iguru ona nkirukia buri orimaga makauma mbere eu antu baria barari na marigo ma kuria mithetu itithimitwe after mithetu yathimwa kwinoira ati majiaro ma marigo mao ni methiritwe mari iguru kiripotera Werũ TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Martin Mugambi.